Millicent wo usu and crying down so mine last stop and wafro kaya ya waban why a complainant accused and as a defendant every year prince chronoma boy here kumase call all day in court Allah wallahi Mami Millicent ma papa ajiji ademu wasere yi abo ama asini bia na no nya ifrani kiss me quick papa ma Bible Qur'ani Bodria dia na ape pacho me pe Bible no nie baby asia na dani Bodria amusuru fansani fan page akoso mi Millicent Owusu mi Millicent Owusu mi kura me nsam Bible asemu a me bekan no kura nko a kontomponim onyame boa me Allah ya obapa ewie inura na usi mu frin kan ya abedan wo ma me de ne hawo adawroma me pacho de ha me ne se me free and crying me sit down so my last stop na me go school no na me wo Kumase abo ahia ho na me tina me go school SS nti me ko na me aba mu abi ablantie bi efle no a free year prince no do na afle na chirem e wo kono no na me ne twempena nti mpla twen na nyinsen ebe mu no ni sister mo yesa me nkoyi nyinsen ni mu na me se me nkoyi ntu mewo na o si ni nnuani so na me nso mi so nti e ba sa me ho be kire me akura ni nso nya aduane ni nti me nkoyi ngu na me se me de me nkoyi ngu menya anyem ne de mewo nti o mo tata me abe 6 months na no mu gusu se me nkoyi nyinsen ni e mo mo de me ko nurse ni bi ho se nurse ni mama duro na nyinsen ni se ti me ji aduro no ma nom na me de be kire me sister mo ti me ma me bae no hu se me nyem no na o ka kire me se bisa me se hwan me ne hwan na nyem na me ka kire ne e ko fle be ma no na o ba ji nyinsen no nti obaji ye na nwumle o hwana ni sister so bai se ni nua no se onye ono na wusua onde onyango nti mi ma me njiska no fa nko se nyinsen no ti ma me ye no se onde ontu ni pangu nti o de koto ne papa eni na busuafo onim na ne na ye se waso nyinsen no nti me nwo nti omudi mani bia mi so man se nyinsen no na me de wo ye nti me wo ye no wa meto akura ni din atare amahwe ama entuma ama me de me fa ne sa ti minya 6 months eno obeka kire me se ne nanamo eni ni sister ne se ebla odi 2 million ne bla me ma me se ma me nkoyi ngu me bla ka so odi beche no ena o manya anche ne kire se ya busuafo ne mpe na asem se ye beche no enti onti me o mo so obeka kire me se oni mentena ena me se mate eno nti wonko ena me de mi ja no no ko nti ehwe no ehwe papa bia nti me ton kwadu eni anka na me de support me ho kakra ena akura ni nya 2.5 year onya 2.5 years na oba se opamache o mensa ne ntena na yenka mum ena me koka kire maame ena maame se awoha ne nye nti so onu anu ne ho se me ne betena de a me ne ntena ena me see you wo ya le wo ho Millicent ma ba ma no a wo ne nyem ye no a ni nuanu nyina huri gina brenchen se jiska koyigu no wasan ba 2 years se wa wo ho ayefe nti wasan pew ono betena na wunni se ne ntena me yese me ne ntena na maame se awoha ne nye nti so anu ne ho no abade bia no ase sentiment ase na me ne ntena na nti oba me ho no ma na makoja ne kwan satan so na me maame yare eda me oba na nya sei no 2.5 year na ni sika se na sable na aba ho me pa cho o ye no si de bi o be ma 5 cedis enu no benya e de ama me ni akwa na satan no de bi abeba me cho me wo ye ni na 5 cedis na no de ba o si de benya no no yi abe mu ni me cho me wo 2014 na sache na wo no wanyina na wusa me cho me wo 29 years okay to aso enti o de ba ye no me ka kire maame no ena maame ye se awoha ne nye
nti so anu ne ho de a me ne ntina na me see you ntina maame nso yare da me nkyɛn me na me te ne nkyɛn a me hwɛ ne nti obehwɛ maame a na woni madi nkomo anu makogya ne kwan ene odede me ana osa ne me dae to oni me dae no ehin no dae da be mu moko dae me pa cho da no me ampene so se oni me na so for so na me se moko dae he wo ba fefe ate a ye asre me bai hele ene so yate sala sanam hele moko dae me pa cho mi ko jane kwan no na ekwan gina wansa mama yenye nkwanko di dwa kakramla atiatom me ba Vincent wo ye chompia mama oh ebusuafo komonu mu ayede ele wolei mami abe jane kwan na ye dai mi pa cho mi ko jane kwan no yedru hono nso na new site ne yete adonko echiri hono ne hono ye new site timi ko jale kwa odru baabi no so okodwonso e wodan bi mu ti be so mu mana nti wo wa no frame se otiam se me mehwe nti na me se bia bibi na wahu na me wura ho no ye se me nti ase no ne me na me se daabi se wo so wo ne me betena de a ne dan wo ho nti me mpene nti hono me ni place na ofoso me no me dawo ya ofoso san mili wo yire wo pa cho yire me an wo chichiri wo boduam wo yire me na o twa me gu fom o twa o se sa wase gu fom na me to fom na wo fi mu wa da wro odro so de ne senetre ya na wo de ne nsa pa cho o yire me no na o de me wo ka me sanity tin fom na o wro me wo fi ho ana wo wro yi Millicent ma oh mam se wa munya abo na mototo ba park ne so wadu kunturu wa na wo ye wo sen mili mpa cho ka me to wo bie mu babro aha ne ha ana chese eye me nwa na de asan mpa cho na de asan na bo be sei enyumle be 7 to 8 mo na sumu wo ho mpa cho wo de hunu tokuro no mo ha dream papa all day God Obema woni na word wa fa kwan boni su say mili oso obe wale ubie mu abesra wo okoja okwan wo dun so osebra no atimi akokoto afim where you dress in satin yi atunche say ono abu ye say no any say hey Millicent man pa jo woni me preso che oh abijen su free o ja so ke cancer mu betimi abetra se be host program no fra kono wana me say all day in court mili me ba ko sawate nada na ba sa wa me anche no se we ye wurapu ana Millicent sheme ha humani jo ma me anim na ye ode ye wasre so ho bai ama ye me ba asre yeah sabi edi awani na so ya ne ya ehheheo emu heheo really ehheheo onse no wani na ho so tie no odi wura mo otumetum sa no wo be bransa na atumi atom atofro no mu akọ eyo ana no ojonso ye nchi se na mu din aye ekoyo really show ma me anywhere na me ni udi nkomo wakura babu ti kanu kure kire me wo ma me wate ekoyo ana eyewe esisi nchen ekoyo ma ankoyi eyewe ya na esisi nchen ba so pepe ye ni de ekum ana pepe gu na ho odigu mili ma egum mili wagu mani mu ase ma me ni mu te ye na ye de mili me ba wo ase watintim ho no watim awere mpese ho be free junction so wo be ha minti de ye nkoye nim te ye na ye dai wo wie ya wani mu aye wo bebe wa afere na ahye wo dress owie ye no me ka chen se ade a mebo maame amane de wa be ye wo no me ka kire maame na ekwan se no de mafa so na o ka so onde opamache na mijane ho mijane wo dan na me kofie
ti me call ye na ade chi ye maamo amane enwumle me wo ha no sa ba be ka kire me say opamache odi si ye no osre me pa ena me se mate na ade to so biem ne say obeka kire me say one me betina no eno nso opamache no ne oba bia wo na oba na one na wo no ontimi ni oba ni nyai afi susu ontimi nwale mienu ebe ya mentwe me ho na onye onwale oba no wonu ba fa ukosi den tuom kwaye oba sawie ye no ena obeka che so onu oba bi wo ho tontimi ni wontra prince free yes wo kro no mabo anya efra wa kirem wo baba ba kira semu o sa semu wadie medofo wo baba ba kirem e won panifo anim abi je so ogusu frɛ no mfa no kɔ no ye be frɛ no milika sa obapa nti we na mka chense nti wunim se wo ne oba wo ena wo a wanka na ye se wo pemene ayusu mi bi ena wo be fa mi no nti na abaye mi sa ade no me kai wo se me pa che me nkama no ntum na ade me pe bia wo de be ma me ena mka chense ne se why mi se de ne meji 12 million entuma miensa kusua create mienu ena wo se me ntine so nti wo na metwi fa ne so na me de me call me ma me ho de man kan kire wo ma twena wo so won face ka ne ma me akura ne so a ohwe ni du CCS no so obeji akura no enam si akura no memfa ne ma no o si chinchina obeji akura na mse memfa ne ma no no si ene se memfa akura ne so ma ne dia ene onhwe akura ne biem nti be se 3 years ni onhwe akura 3.1 enti wo ha onyina no no bacho se sa akura na nya sei bacho akura no 8 years why are de oba na be ma bacho oba wawale bacho me ne be ma ne ti won kran yo ayo ho ade bacho dabi wa obi aka oba no ho bacho wa wo se na aka ho mienu oh fine eti sa akola no ono wo hwan ho o me ho ono so wo ho na be ma woni ni tie hwa ni bi bacho awo nyame nhira no ena kire mu prince afiri de won wa fa ne ho adie kodi udi tro den tuo mu no 3.1 hey alla wallahi edi awra wusem ni me mama awiwe mili sika biya ma na afra na ya wunya no oya mi ntino meti wonum kura na ha me oya mi se mi fedro kura no sade na ode ye wo no hanti mi akura ni fe kura de won fi no mi ye adwuma de hwa kura but sade na oya mi no na Millicent adana sade no wa mo maame amane nanke ya nche ne kola wa ye repo zabla na maame no oyale a wo oda uso na maame ho mpacho wa film abira wo sem me pacho prince free me srew wo yo ba se wo hye ne bo sha ma wo ba wo hye na memu wa mo we mo life yi o bibi wo wi ase on to yi se de maame yi ko jina dwaye wo woro na se ko jina bola so no start is what insure na wa woro na se ne kasegu bola no so a ebeye wiye ana wo twere wudi de mo obi wode da fun so mfa nche fun nanum no pa kakrama no ne esie wudi no ni fun no kwa ne ba mo kata so ma me kira bonne na mu ya nsa abetimi a kire pacho udru station ho no mu a ekwan ukosi ekwan na da left no ufa so abutan bi wo udru ehonum no kura na so hwe kwadwa kire mu fie ho no mu a edi adwuma na oye bacho emesini ene nyina oda so de ye adwuma bacho ti sa ba na no so no wawale no bacho mintimi hu wa ubi aka oba no ho mitso yo ka kire bi se one oba na woni nkwanti se kwasa ubi mu dia mintimi nkire ti sa akola no wo ma na aduane ni aden na bi mu di boni sei yesi afra na kwadwa kirem kro no mabo hia wo ye mesin mo amonim no mo nka nkire no si ye ma ne ne akopem efiada se yante ne nka adwada obo se mla wo Ghana ha emla e wo Ghana ha kofa obi ba wo dan tuom na Millicent ka no ntika sa insense aba ya nka bere yo ye be huna kwan 05519319310548